Nongeye kubasuhuza kandi mbifurije ikaze mwese abakurikiye Indatwa TV, uyu ni umwanya tubagezaho amakuru yiriwe avugwa hirya no hino ku isi, aho uyu munsi hakaba ari bwibande kuri ibi bikurikira: drone 500 muri drone 5000 Ububiligi bwahaye igihugu cy'u Burundi zatangiye gukoreshwa. Tukiri mu Burundi kandi amakuru avuga ko iki gihugu giherutse kwakira izindi ntwaro nyinshi zivuye muri Kenya zikanyuzwa muri Tanzania. Umujyi wa Kigali wongereye aho abantu bazajya basiga imodoka zabo bagatega bisi, unatangaza igiciro cy'amafaranga kizajya cyishyurwa ku isaha. Muri Minembwe ho FARDC na M23 bikomeje guterana amagambo ku warashe muri Gakenke na Mikenke. Turaza kubabwira kandi ko muri Chad abayobozi b'amashyaka 8 atavuga rumwe n'ubutegetsi batawe muri yombi. Naho muri Mali, Minisitiri w'Ingabo akaba yiciwe mu gitero cy'ibyihebe cyibasiye ibigo byinshi bya gisirikare muri iki gihugu. Reka twitse gato ubundi ngaruke mu kanya nyabaramburira. Reka duhere amakuru yacu mu gihugu cy'u Burundi, aho drone 500 muri drone 5000 Ububiligi bwahaye igihugu cy'u Burundi zatangiye gukoreshwa. Igihugu cy'Ububiligi cyahaye Burundi intwaro nyinshi zirimo na drone 5000 hagamijwe gutegura igitero ku gihugu cy'u Rwanda. Ni umugambi uhuriwe n'ibihugu 5 biyobowe n'u Burundi ngo bazatere u Rwanda bakureho ubutegetsi bwa Perezida Kagame na RPF Inkotanyi bafashijwe n'igihugu cy'Ububiligi. Ibyo bihugu bikaba ari Afurika y'Epfo, Angola, Tanzania na RDC, aho ibi bihugu uko ari 5 bimaze gutegura abasirikare bagera ku 50,000 muri gahunda biteganyijwe ko bagomba kubanza gutsinda umutwe wa M23 maze bakabona gufatanya na FDLR na P5 gutera u Rwanda. Drone 500 muri izi drone zahawe igihugu cy'u Burundi zatangiye kuzengurutswa intara zitandukanye muri iki gihugu nka Cyankuzo, Kirundo na Muramvya. Amakuru ava i Bujumbura akaba yemeza ko izindi drone zizoherezwa mu bice bya Walikale kugira ngo zizifashishwe kurasa Masisi. Amakuru y'uko igihugu cy'u Burundi cyahawe intwaro n'Ububiligi ngo buzatere u Rwanda amaze kumenyekana, Minisitiri w'Intebe wungirije w'Ububiligi akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Maxime Prevot yayateye utwatsi akoresheje X, avuga ko ibyo bashinjwa ari ibihuha bitagize icyo bishingiyeho, anemeza kandi ko atari ubwa mbere babishinjwe, ariko avuga ko ababihimba ari abagamije ko umubano w'u Rwanda ugumya kuzamba kandi ko bagira ngo ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo bikomeze gukomera. Kuri we ngo Ububiligi bubona ko ibibazo byo muri kano karere na RDC bizakemurwa mu buryo bwa politike atari mu buryo bwa gisirikare. Tukiri mu Burundi kandi amakuru avuga ko iki gihugu giherutse kwakira izindi ntwaro nyinshi zavuye muri Kenya zikanyuzwa muri Tanzania. Izi ntwaro amakuru avuga ko zaje zikorewe n'amakamyo agera kuri 83. Izi kamyo zimwe muri zo zarapakuruwe intwaro zarimo zijya gusimbuzwa izahiye mu bubiko bwa gisirikare i Bujumbura ku Musaga, izindi zisubizwa muri Tanzania. Ibi nabyo bikaba byarateye benshi urujijo kubona intwaro zinjira mu gihugu nyuma zigasubizwa aho zavuye. Ku wa Kane mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura havuye imodoka 30 zitwaye intwaro zijya mu ntara ya Gitega,
ahaberaga amasengesho ya CNDD-FDD, nyuma hakaza kubera inama y'inteko rusange y'iri shyaka, gusa bamwe bakavuga ko zaje gukomeza zerekeza mu ntara ya Muramvya. Muri iyi nama CNDD-FDD bemeje Jenerali Evariste Ndayishimiye kuzaba umukandida waryo mu matora ya perezida ateganyijwe mu 2027. Umujyi wa Kigali wo ukomeje kongera ahantu abantu bashobora gusiga imodoka zabo maze bagatega bisi mu rwego rwo koroshya ingendo zabo no guhangana n'ingaruka z'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. Umujyi wa Kigali uherutse gutangaza ahantu hatoranijwe gusigwa imodoka z'abantu ku giti cyabo, ubundi bagatega bisi mu rwego rwo kuborohereza gukoresha ubu buryo bwo gutwara abantu bwa rusange, aho ku ikubitiro hari hashyizweho gare ya Kabuga, Stade Amahoro, Stade yitiriwe Pele i Nyamirambo ndetse no ku Ruyenzi. Kuri ubu umujyi wa Kigali wongereye Gahanga mu hantu hazajya hifashishwa n'abantu ku giti cyabo bifuza gusiga imodoka zabo kugira ngo bakoreshe uburyo bwa bisi rusange. Mu gihe abaturarwanda bakomeje gushishikarizwa gukoresha imodoka za rusange mu ngendo za buri munsi, wanashyizeho ahantu abantu bafite imodoka zabo bashobora kujya baziparika mu gihe bashaka kwerekeza mu mujyi wa Kigali rwagati. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Ntirenganya Emma Claudine yasobanuriye The New Times ko i Gahanga hongewe mu hantu hagenwe ho gusiga imodoka ku bantu ku giti cyabo. Ati mu by'ukuri aha ntabwo ari parikingi rusange, ahubwo ni ahantu hashobora gukoreshwa bisi nazo zikaba zahakura abagenzi. Ikibuga cya Gahanga giteganyijwe gukoreshwa ni ahasanzwe haragenewe kuzubakwa stade igezweho ya Olympic Stadium. Ibikorwa byo guparika bigenzurwa n'ikigo cya Millennium Savings and Investment Cooperative gisanzwe gifite inshingano yo gukusanya amafaranga ya parikingi, haba kuri parikingi zo ku mihanda cyangwa izi zashyizweho. Ntirenganya yagaragaje ko abasanzwe bamenyereye i Kigali bashobora kubona ahandi basiga imodoka zabo hatari mu hagenwe, kuko hashyiriweho cyane cyane abatazi neza Kigali. Yerekanye ko igiciro cya parikingi ari amafaranga 200 ku isaha imwe, ariko abashoferi bashobora no guparika aho batishyuzwa mu gihe haba hahari. Ibyo bisobanuye ko mu gihe umuntu yahasize imodoka saa moya za mu gitondo ikageza izindi saa moya za nimugoroba, yishyura 2,400 ubaze n'iminsi 30 igize ukwezi, usanga uwo muntu yishyura nibura 72,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ntabwo abantu baratangira kwitabira gukoresha ibyo bice byashyiriweho gusigamo imodoka ku giti cyabo kugira ngo hakoreshwe bisi. Bamwe bahitamo kuzinduka cyane kugira ngo birinde umuvundo w'ibinyabiziga cyangwa kuba amasaha y'imihanda yahariwe bisi yafungurwa bataratambuka. Muri Minembwe ho FARDC na M23 bikomeje guterana amagambo ku warashe muri Gakenke na Mikenke. Ku ruhande rw'umuvugizi wa FARDC yashinje umutwe wa M23 ko warashe ibirindiro bya FARDC biri Gakenke na Mikenke na Point Zero muri Minembwe, mu gihe AFC M23 nayo yashinje leta kubangamira ibyasohowe mu itangazo rihuriweho ryasohowe ku wa 17 Mata 2026 ndetse no kubangamira agahenge barasa na drone kuri Mikenke na Gakenke.
AFC M23 yatangaje ko kuri uyu wa gatandatu tariki ya 25 Mata 2026 hagati ya saa 3:15 na saa 6 ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero by'urugomo bitigeze bibaho mu bice bituwe cyane bya Gakenke muri Minembwe. Iri tangazo rivuga ko ibi bikorwa byaranzwe no gukoresha indege zitagira abaderevu za kamikaze n'imbunda ziremereye, byerekana ingamba nkana z'iterabwoba zibasira abaturage. Uyu mutwe ukomeza uvuga ko kuva hashyirwa umukono ku itangazo rihuriweho ryo ku itariki ya 17 Mata 2026 i Montreux hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa na AFC M23, ibintu byarushijeho kumera nabi cyane kandi biteye ubwoba. Ubutegetsi bwa Kinshasa burashinjwa gukaza umurego mu byaha bya gisirikare, butesha agaciro imbaraga umuryango mpuzamahanga ukomeje gushyira mu gushaka igisubizo cya politike mu makimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihugu cya Chad ho abayobozi b'amashyaka 8 atavuga rumwe n'ubutegetsi batawe muri yombi. Muri Chad abaperezida 8 b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bafatiwe injamena kuri wa gatandatu ushize itariki ya 25 Mata nta mpamvu yemewe cyangwa icyemezo cyo kumuta muri yombi. Bose ni abanyamuryango b'itsinda ryo kugishanya inama ry'abanyepolitike GCAP, ihuriro ry'imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi n'abahagarariye sosiyete sivile. Itabwa muri yombi rya mbere ryabaye kare mu gitondo. Profeseri Avokusuma Jona, perezida w'ishyaka rya Les Democrates, yafatiwe iwe hamwe n'umugore we nk'uko inkuru dukesha RFI ibivuga. Nyuma yo kubimenyeshwa, abandi baperezida b'amashyaka ari muri GCAP bahise bahurira ku cyicaro gikuru cy'ishyaka nyafurika riharanira amahoro n'ubutabera PAP-GS. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'iryo shyirahamwe Hissène Abdullah, ngo aho niho abandi 7 bafatiwe n'inzego z'umutekano zangije ibiri no muri iyo nyubako PAP-GS ikoreramo, bamenagura amadirishya kandi bafata imodoka zihaparitse. Mu bafashwe harimo abantu bakomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nka Max Kenkoye na Nassuru Kurisami. Reka dukomereze muri Mali, aho minisitiri w'ingabo w'iki gihugu yiciwe mu gitero cy'ibyihebe cyanibasiye ibigo byinshi bya gisirikare. Abajihadiste bo mu mutwe w'iterabwoba rya kiyisilamu wa Jinim ukorana n'umutwe wa Al-Qaeda bavuze ko ari bo bari inyuma y'ibitero byagabwe ku bufatanye n'umutwe w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi w'Abatuareg wa Front de Libération de l'Azawad ku birindiro bitandukanye by'ingabo za leta. Minisitiri w'ingabo Sadio Kamara yiciwe mu gitero cy'ikamyo yari itezemo ibisasu yagonze inzu ye kuwa gatandatu itariki 25 Mata, nk'uko inkuru dukesha RFI ikomeza ibivuga. Umuyobozi w'ingabo ziyoboye Mali zahiritse ubutegetsi Assimi Goïta yavanywe mu rugo rwe i Kati nyuma y'igitero cyahagabwe. Kuva icyo gihe ntacyo aratangaza. Ibitero kandi byibasiye inkengero za Bamako n'imijyi myinshi ikomeye yo muri iki gihugu cyo muri Saheli, harimo Kidal na Gao mu majyaruguru ndetse na Sévaré, Mopti na Kati hafi ya Bamako. Nyuma y'ijoro ry'imirwano hirya no hino, imirwano ikomeye yongeye kubura muri iki cyumweru itariki ya 26 Mata i Kadari no hirya no hino muri Kati, nk'uko abaturage babitangaza. Uyu mujyi ni wo ndiri y'abahiritse ubutegetsi mu gihugu cya Mali kuva mu 2020. Ni n'aha dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi.
Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza kandi ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse na like kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Gahunda ntakagaruka, reka duhurire mu bindi biganiro.